Kitabu cha Maira mriango wa kwanza mstari wa kwanza hadi wa handahu hanamba vivibaha mtu asiyetua madho gato hatiriri hedu kima kaizangira yenye dhambi hedu kukelesi kaiza baraza ratu wenye madhemadhe ela fahirore rikahiza sheria ya Bwana na iye ni kuiririkana yo sheria usiku na mchana. Iye ahere muhuro layo kanda Davidzuho jamadzi urio ni kujala matundage kwa wakatiwe na makodzage kaganyala bule kila hendacho ni kufanikiwa. Ela mtu mtiriri kama vizho bule ao madzahalana na wiswa ufuswao nipe kwa vizho atiriri kama ndavumirira hukumuni hedu enye dhambi kuimakahiza mtunganano wa enye hachi kwani Bwana analolangira ya enye hachi elangira ya tuatiriri indangamika. Ni hayo tu.